Anar malakan yamka naziala konten baro any lingua sama. An wale shanga wel baro kapairo ron kinu dangro jandang re bakel. Tikon ke ripone ro ki doctor bekon ke linka ke very important. Go re jano dere ke ling ano. Tin baro tin gwa sama. Ban right ke jo mashallah Michael Makwelwes ke kui Dr. Riek machar. Bana rach nyok ke kui kume la opposition party bakule la kume man chale soma mente dor kel ke party Dr. Machar kuma right Thomas Serilo ban rightin take to be conclington ka tin chikan kalat ke kui mat ke ke maldan lat ke re which kan Nairobi la man chalti man peace initiative temi chikan lokten mishi kan nogono de ka let kel ke kum kirmi yadit gwaza me murai kon ketin kon lat korodian bana focus kamen tin le rodian report me mabukon linga bala man chalat wudi shalka Michael Makwelwes ke kwidak machar Michael Makwelwes jaram man nyir Dr. Machar long ke nyir medit man mala larga no ngak nyir ran bi jek wudi shal Michael Makwelwes nyir Dr. Machar medit ne tungman ngai ken Michael Makwelwes no nga Michael Makwelwes jen radical de kono shole no jang bor dinka bor kwer ka dinka bor ka ramkel mijitre kuma ka akanetin kono gorge jano de kan Dr. Machar de kan nak kanetitina Michael Makwelwes teji Africa Union cheka quiz biar cheka la jor long ka kwi Dr. Machar Ajana Africa Union members Canada content Africa Union Ajana kan ta South Sudanese citizen tin gwe kesel bake me yadi den no cha jal che luang ka charwa che luang ka jodan chalat gwas me bu kon di ala ling ko shinaro jeno kir cha jal che luang ko steke video me chi kon di al nen ko online me kir tibe kete da bo che nuang ala shure che chening anjen shure chening ke kuje mone chikir che jal anyok roi kir mi yadi ngai kon di ala kir cha roja go ka president me president me be fit ke bit en gwada mo lo ram mo me bana buka bot wa ken yam joda bala wer jo mo wer gor ke je ko ba ma la de ba jelen ko jen kwar mi jawdu shi wer shi right campaign bi la de ko zen queen kware la jeli gwani bi jawdu bi lat bitin kon gu jide lat bi ka lat ka kire che te garundial ngum shala da ngum shashi kir che jawda che kamrar kir gwani dia ta mi che wajala la gwan ngane tede ban me longa tam jen jara mi la ran ni deje ala kede man jaleje kede man ana jalara kula ni de jam miti mi jale ma de lo lati da gwanke but chimenen kona ka public chicken go rom kan tede jen me take a difficult way no be jal ki bu move ko jen ala chiang pol panye de chetel chi pol panye jen already kid chi pol panye che jen dino chicken go ro ba jalat je kula ro ne Michael Makwelwes Ajane ladien kir mayadi jor ladien president selbe kir mayadi ladien jor ajane ngaje no take some Africa Union members te kwa Dr. Machar kwa support ajane shang liwen kir mayadi ti Dr. Machar cha dia kwar te dem to jen Dr. Machar kan Africa Union members tel bikan bangalane changa kel ke jora na chalat jentel ba longa ken ko jeni Africa Union e ku kan Dr. Machar kan support of course me gi kontade la kiro already chef fit anymore chirga tada ngai ko na je no gwallo ka dana weten na mishi gujije ne te ngwan chengwa ni jen ana ne dial
la ne dia lo dia la jeta long men nya da gwa da ro jetin nya da feel humiliated nya care foina la dut adula jiga beje long badara ngulel ka gwan la kwara telum dara lar ka janon ci gwan de la kam kwar ko nge janon mi ya kam kwa da la jandak duarin kelo godo tene gwanten ka ta te ga jam mi jana to bajanta ka me nya kamera rien da la ring mudit but who the me Michel Michael Makwelweza a gentleman to gene and Minister of Justice Michael Makwelweza jana jara Ramadan to ngodi alta pinja ka so Sudan ko shi kon ngayne cha kwanya la Minister of Justice jana am the Minister of Justice a gentleman Africa Union members who can ngot kamuku kana pressure ko ka kir ku kana pressure ka ku kana budak ma chare bala if there are queer a jana meta 10 minute karwa da 10 minute de da mu cha de nak jana han taga ngam mo en bi ngora dag mu char jana jen de dag mu cha de jana ko jen ta da la de jen Michael Makwelwet lore ni jen mo kwala kam kwer ke jama la ran ngoni kir ko ngeje no kir un che gorte met butwok e baje involve gor jeno ti diarun bala dinka bur community biri egre biyo jeno ko ngai kon diala dinka bur community larken no ich chaka ne ka 1991 gwade dana shi dinji nyin karo dien so ya yu joke jang kwari ben kwaje lat yen fain kun yen etin kontin te chala da jek as dakre mochar da jogo no position ko kan ko yen chala da jek dakre mochar nangaje kwa da machar kwa janak ajen mnen yen tema ci Michael Makwelwet teora tret pin joga na de wona emeter 10 minute karwada de da machar de mo kerek ramin mo wi la de hotel machar mbiya kuer ajen Michael Makwelwet jari machar tak long ano de je chot pin ko san la Minister of Justice mo kono go yede guji yo to ko di jen ni da kuma char ka chala kwanya la ran ngone ka da kuma char ta mete ga trial te gwalok so yimi da der man da la tok der jelat Michael Makwelwet ko nyir da kuma char ka jen chala kam Minister of Justice ane so jen te ga power ko da kuma char der jelat jek ban meje consequence ano che de tok there there kabat men ne kendial so dwalke a changla re jeno jene jella Ramadan la gwan ngoni mo la ngot cikane kam pawro de rande ri ngot ram motel biar banirien ka dag ma charjen mu ku ko lit ko bi kala no bi kare ma char bu kan mo kare cher man danan gui kan no mi ce kir che liu keje te kare ce kir che ora lon ko right now keji do no be jal ke wheelchair by the way cause jal dan jeleje I don't think mo te another summit mabalat kafka union ki en dol balad shi kon kiri kon benenten be beje lon ko jale ga already take a difficult condition ka kwer mi te ka ta mo chelo ngude no moro no kwer but Michael Makwelwet goje no jen baje kam kwer kir ko nanaje ne ka gwade dan jen Michael ran information ko le ko control lawke jitin ke nyire ke dag ma char jen ta dana tok ne 2013 ne bar ma char ba kule me ba kul joira ti diale ngai kan lo da kan dial kan jang kan dial they are supportive of that and o chi sol dan che bitte kamal nyok and so dan che bitte kamal maniam ne re kon na ka kan wore kan ne kon ke ken kon na kamo lat kan o che bitte kamal win mean that gono ba ngane tu ba kon tu kon wore so jan lot kan no kan were karuri en la kula ne kun ken kula wala de je ko gwam ko targene ke quickana kan no mi che to ga dang ma charo de ka pal chet kene de ti shal ka tin war wo tin kel ke quickana run mi che to ga ma char next people are them ka kan panken bilo te rego but chicken ngat they do not see it because they are too blind to see yo yen ta da la lat ke gwanter la ji ko na ponga agwa beji pong beji ale kamoja ji door then waiting for the right time to attack you so jenta da lat ka gwada me akume kirma yadi Nuer ko and Queen bank kanaka michi dagma charge gware to then they go straight to you jenta da let kana
go na me der we ke ye Michael Makwilwes ajane e meta tamo de dak ma chade janak biya ngaje no Michael Makwilwes ta gwanter Nuer men jok kashe bugo akaje gonye African Union members no medical ke dak machar ka wal ka tog de kenide ti tlan ne ti kel ga kim yadi de wona ka je kenide kon en loko be mal ben ka so Sudan ku na la riar gonen ko ken ko ala le de ka te ka juba ko special ko li bonte ka gad jan jen lian wer jan de ko lat ko wer kene ko la ko ya gore wa ka ne ba jang dial ba ko tol wi ni ken ke sten ken wa don wer wa je mak wa ka nekten so we ka li lo raba kan gad ken kon wer gang kana rodien they are doing self defense but keke lut kene je wo buka ti dial ba ko lat don wer bukan wer wona ga jim ko kana men kan wer ko na shikula ti item they are blindly following care ka duwa mashajan so ne me da la je report andi linga ku Michael Makwilwes ano ngaje je no Michael Makwilwes jene time de dak ma cha de je mo kere so ne me e report mishi kana lat ano ka de ndial te ngaiten one ka another report dung soma Maraike General Thomas Cirillo Cirillo jen kwedini jen wudi Equatoria me chang e chigo mar ne kan dag ma char la chigo mat kan bonda ma char te dorba kan bondi ne charin mar ne melin kona ka eastern kan western Equatoria so report me min shala de jen general mene ko tika korba ga kum kirmi yadit ken cikala de wona ne ke warga cikana warga me gor ken je kum Kenya jen rejecting letter me jakana kum Kenya ka kwiti man peace initiative da ne cikana ladde de kana lat mimo Cholken bondi alata door no de ka bere which de mal de blood ka Kenya alata man peace initiative da na chala na wal me cha tung no wal ke kim ya di chak mo bo ko be these people be ku ke busy gwa mi mo ko na ku ko la nyora i wach ka jo chala gwa se me ka warga ci kana gor me cha gor General Thomas Cirillo kwa kwich mo donga yen ture de ke changach no de nywa ya kelbo me dongo yende yen tour de nen ko gwa bana Ramadan right kono kwide bana janga jeno nga ko ne to ngwan cha je mala ngai kenu ramamo mraina kwide mo yenga gwa don be nywa ya kel na me ajen wudelat kone wude mene wude me ajen wude dana la kuar ke general me jen wudi Equatoria ka jen lada keliu edich tere duar ano gaga ke kum kirmi yadit okay chicken met kana kum kirmi yadit wana mani mugo kon le linga ke warga dana shagor en Thomas Cirillo jawar ke jakane den kontela mediator ritelat kamare wijin winamian wo chinere jack an invitation letter dana sha jangne ano chine be involved kamalu no mo yen neten kon lat kamal re which ka Kenya ko te ga tun wana long te kana let shogo kuje mo chine be involved lat kana no nene te ga tun wana kalat Thomas Cirillo jana kwer South Sudan opposition movement and alliance Thomas Cirillo kwer South Sudan opposition movement alliance mutual ke soma jala kwera money jen che warga chejagor an warga chagoro che kam Kenya chief of mediator wudu shale General Lazarus Sombiyo anone te ka dongwan tishine bi jakob ne were mal kana money Latimana Peace Initiative. Yala do nena take a fundamental flow teaching kenen. Ta lat kamal kaje guine no chewe ke lo so kuje money a chine ro dabu martin.
gone no nene muka yene de no go bi malbe ben la tok take demand ikan kalat ponde and General Thomas Serillo demand chalat gwas me menyam ka jode men chalat ko ba men lad ba kula ngach en go jen chungani ke men den gor mode lat ana chalat o nene jene ke nyam gor jeno dakrama chade jaluñ ko jaram dan en lat kamal ketede jena luñ ke dakrama char jomo che jokwen a nyok yala do nene a jene ne dialo kon la use a man a kamat ka dialogue ka gwaro jadan latka a jene a civil society activist a kawe bagwad dan right now then ban man yam kana ko bana kula wo wani yam o detainees ka kware release ana ngai kon diale ano be mal bo we la tok chairman chala General Thomas Serillo e masino ba dakum char baje de luñ kene je kware so ma kana ko luñ tel gwad mo be mal ben kaja mal la be gwasa danen chinat ino chinati ke matin so mala de no de ne ti de release take a chon ko jen the only way out tell way dodien na me demand longated content la opposition and natin content cha jeka care shit ke conditional ke UPA United People Alliance. These are the people who condemn chicken deer kamana le road when the cooking chicken kiri kana condemn they are not doing anything but take a part of Tuman Peace Initiative can shall ke all group ke jano kim yadid we kamunya the witch bitka lat can obtain lat peacefully which is who can we jeno telekadich ko kirmi jam tele me belat tell me degwa chiri mishanen gwad mentema michi Thomas Serillo chala do shen be a part of that peace we mean that a threat ko kumikir mi yadit ko no and ni point and lat ko ba bunarwach and a chebeto ko en opposition parties in the door especially SPLIO and the machar a Canadian kono kwa mal kwa la cholga kwiden mi je ken no cham dan let ken di manen chaje lelet tele mal betuo ka jeno gang ka rudien pan go jeno de ga destroy te kir but che ga lon ka destroy ko mi je ga destroy tel mi te cholet man peace initiative retam kida de ro ko chanen tuman peace initiative ay kapchung ne jen fayre we dan je korche to ko je kana sir kwala payle gwada me mi kan ngaje no ci korche we ko wona ka juba mi ci kuma SPLI yo ci kana la no bne we ne ka juba ban jola ne tongome. So for that reason, chikana gorno and instead don't bana ben juba chikala amal gorka mal alat jam kul to go big na ben ge chol chikana chicken ge chol but a very clear ko kuma SPLI yo bane General Thomas Serillo take tunde logo je kore jaka tunde ka kuma SPLI yo gwadme dar kan wona na gone ba da kuma char ba jelun mi cha da kuma char cha jelun buna nyuru no buna on yamde forget about election ko election charge de lat kan wada tege to wanda cha bal kir power sharing teleja security arrangement teleja cha permanent constitution charge bel cha population census charge bel teach da kuma cha right tin no ke country ko be move forward ka bana te kamal gor kon permanent constitution me bu kon guide jen mu ko ala gor ka je ka jom chala de jana darko machar ko balalet cause a very important tell a country mede we ke election akan bu ngona kanatu ka tell a country mede we ke election akan population census peng na da kana kon ngach peng na la ja kwen ka den bana ko wo nyam but malat ke kir jana no jana ti jakkan election ko be delay so ji kon di almanda shalat kaf ka yunu sami ci konnen akan there's no more delay you can kiro wer walun ne konti la detainees political detainees lu ngan yal ciura ke ku dag ma chalong ay dag ma chara be rare tijen we are kamal la de dialogue roja kam nu kun la do bra de nawn yam ko ja man yam bi ngach kirche cantonment sign dial ka SPLIO ce ka joj ce ka dak mu do do be den ma ba unification of force by la ka je ka cine dial cigen kiri ken la ngat ka kir cha trust anymore ko ramu ko trust rami mo meku ala riede chalar ba jadil gor
me da rudak machar we ka juba agreement mishalat that agreement wo be kir be take a position de alo be man dana shala da yimon be jogor jen mu kula take a transitional government ko be ngodi ala kontin lat ka be ka kep katina ke ceasefire monitoring and evaluation ko mite garam ci korche tok be de git ba ko jere ram mo ko der dana chalat bat ke kir chele renono gemnen ko na te mashunya tel mu gwam le rode ko ci kir che refuse no ba mal be nongon wana ki bana te kamal so na me jen le rode lati man peace initiative charge jak opposition party ani UPA no ko mane la wala group but we kana kula negotiate di ketele men party men kula to korte me chere ten kon an malatke larno wanne ko ndo korbu go deal involved but we get involved gal dan chadi man ken chagala let mite mal me gorgan obiben Lugu can be can SPLI, we can crash. Okay, let them do it, but chick a fail. We know the Jim Google take a pressure, call bigger work, big and like a Jikinyan. Chicken like a Uganda, call Uganda, they are not doing anything. Uganda tell them that can. So, Kujamo, Name dialogue report and they know you kill. And opposition parties, K General Lekin, Chitkato Masarillo, chicken reject. Nathaniel Yedbo, chicken reject Michel to man peace initiative. Ke requirement gorkanke kana da kuma charalo nke jabana we ka dialogue bana kula woniam so na me da la janda ande nyo konkel an bana jekka another report you put bi Nuer online TV channel we support bana jekka report den better man